Anya laki din! Gumatangak man iti may 1 kilo nga asukar nana, ken 1/4 abarako akape. Mabiit laang nardaw, alaag tigat-gatangam. Ay ken ko may 1 kilo akar niti baboy nana. Mala, mabiit laang. Kasta gumatang ka iti karnay, tapno adda ipasidam kadagiti putot mau. Ikaw anana. Oo, adto iti bayad na. Ayun gayam nardaw. Inton umay alawasan ti panagawid ni baka mo anya. Aywan, nana. Ay nasayaat nga ron do kasta. Agawidan, tapno iliwan naman dagiti anak yaw. Wen nga rod nana. Manumet at awen asaan na nakadenden na dagiti anak me. Apay no agawid, agsublipay. Ay saanan nana. Dito'y kanulatan nga agsapol, iti panggedan na. Asino nga ita kinlugan ti arkila ang paray. Numapanyusukunan ni Bakat Mau, iya Manila. Dahit ang arot ti parikot ko pare. Awan pa'y nakasaritak. Amangan kidimat no dam among pare. Nibayaw ko na paray. Sino abayaw mo pare? Ni Nestor. Ayun gaya man niya. Addavan nga iman maneho na. Ay, kasaritam tuman, numano ti arkila aging ga Manila pare. Ay, una paray. Damag kiti ti mapangkwalain na di balayda, inton malam. Kasaritak tuma paray. Agyaman ak pare Noanyat ibaga na. I-chat mo latan kanyak iti messenger. Rabiin la ngam nakasukat ka mat, papanam? Mapanak man niya ni Bayaw Nestor bakit? Ha? Mapan ko man buludan ti ragadi ni Bayaw Nestor. Kan kasaritak mo laang may papan iti van nga iman maniho na. Apay tivan? Arkilain ka ni Parinar daw nung mapanda sukunan ni Bakat na di Manila. Wan gayam, taumadani mo tanti panagawid ni Luding. Wain bakit? Ala, inakbiitay. Mangantayo nung makaawid ak. Mabita laang. Malaing kan, saan ka mabayag manan ijay? Kaya't mo asawan. Agawid into no may alawas ni Luding Mare. Katuan mat mare, apay saan mo ay nakita dagiti ipopost na iti Facebook? Saan Mare? Friend kami iti Facebook. Ngam saan na ka interesado ko nakmanan. Sika talaga mare. Katuan mat. Amo mat. Idi pa ilada dito'y Pilipinas daya babae. Ado dagiti saan ko agayat nga ugalin na. Piling launay, agbibisin. Anya? Iso asaan na ka interesado iti biyag na. Marurudag lang, anya lagi din. Mabisinak lakay. Anya nga rodik hayat mo asidaan, bakit? Siyak man ti mapanagkita iti tersena ni Nana Bella. Apay, saan mo akayat dagiti insangpet mo asidaan? Si kakit dimot. Nauma ak kadagita. Kayat ko ti sabali mat Pork liempo kuma. Ayun Addala ko ni Nana Bella. Malangarod, siya kun ti mapan gumatang. Tamakarwarak man mat. Nagmalmalem anat naturog tinararamid ta. Mala, in ka nga roden. Ta siya kung ti mangiluto iti gatangam no sumangpet ka. Ay naapo, kuna lakit din no asino tinakasusuon iti batya. Si kamagaya mare. Luding? Wan, siyak nga rod. Apay, saan na ka din ang mailasin, gaputa pimintasak ijay abroad? Una yan. Awan kas na ngayon baga kanya.
Mala, gumatang ka man kiti tilakok. Ah? Anya day tala ko maya. Benak ka na gurong. Adapay bisukol. Golden kuhol ko naman. Kana dapay ti kuskusilang. Fresh amin na kita. Iso ti sinusuon ko. Hay, amom, baki kang anya. Manipod na gabroda. Saan akon nga agsid sida iti kakasta. Ha? Maariya kakon. What? Ay danga. Isumati indak-dakkel mo dagitoy. Sa ita. Ay sus. Nakapayat ka lang ijay Saudi. Nagawid ka. Saan ka nga agsidsida? Pao na yan? Apay ngamin aya. Anya nga iti maaramidam no saan ko akayat. Kat maariya kak nga rod. Ay, salbagid ni. Iti kinabayag kon nga agang angas dito'y lubwang. Sigaman pa iti napuuta ka nagabroda na gawid. Asaan na kanon akayat nga agsida iti banak? Gabuta maariyak? Ay, nyalagid din. Dita ka manlangan. Ha! Nay, nasabat mo ni Baki kang ditadalan ko nam? Wala na. Adala ko na nga agurong. Kaskada benek. Kaskada kuskusilang. Nga sana kagimatang. Na, apay gaya saan ka gimbatang? Kat dayjay ko matimayat asida ang tanabayag asaan ka anak asida. Ay nanana, manipod na panak ijay abroad. Namimpinsanan nga impromise ko iti bagi. Asaan akon nga agsida pay iti kakasta. Anya, ay unay kan ludeng. Never kunakmanan. Diyak man amo nana. Ngam basta, maariya kak matan nga agsida. Nang runa iti agurong kan bisukol. Ay. Pulos asaan akon nga agsida. Hiya. Si kakit di mat. Ibagam ti kasta, kat isumat ti indakkel mo dagita asidaan. Idi sa anak pa'y anagabrod anana. Ngam ita ta naka-abroad kat saan matan anya laki din. Puo na yan. Mala, ibagam no anyat gatangam tay lakwan ka. Kasta ti imbaganakan ka? Ay, wan mare. Ay na. Naimbaglagid din ta saan ko a pinasubsuban ti danga. Una yan, Mare. Ay, nay, sulaang tinapuuta ka na ba na yabrod, tanagawid? Asaan ka nun nga agsid-sida ka dagiti sidaan nga indakkel na? Ho, tiawanan ba inaluding? Bay amon, Mare. Kasla saan kamot anairwam iti ugali na. Si kalangaro dun tinangimbaga apiling launay ya. Ay, sa bagay matkadi, Piling kan agbibisin launay. Ay, ingkakidila ko day tala ko medyo daya. Sigurado amay bus ijay. Kat, si Kangay, saan ka agumantang? Gumatang Dua abaso nga gurong ta igisak man iti kamatis inton bigat. O ala, mabit lang rod mare, taitakalan ka. Nagkapula nga di abroad, saan nga agsida iti agorong, kas kada benag, bakay? Wan ka nula kay. Isumot imbaga na kinibaki kang. Idi nagsabat da iji kalsada. Anya laki din. Nakababain man dahi ta, mapan na imbagbagay ti tao. Amo man da iji aluding. Napanlay di abroad. Itaan nagawid. Saan ka nun nga agsitsida iti agorong ta maariyak ka nun? Anya? Ay salbag. Isumit tindakkel na. Kin iso ti pamuspusan asid sida ay hindi saan pa anak abroad. Adamotin ati kwarta na. Iso akastan ti bagbagana. Ay, agpapankas ta. Saan arumba nga kasya ti ibagana? Saanin nga agsidsida nga? Ay, nakababain man. Bareng ano saan nantun akanan dagiti imbagana. Ay, anya lakit din ngamin ayan ni Luding.
Naimutan apa nang ibabain mo kanyak, bakit? Ha? Panang ibabain nga ibagbagamot si Kanardo? Ne, tagin di ka pa ilang awan amumat. Apay amapan mo imbagbaga iti tattao, amaaryak kan nga agsida iti agurong kas kada kuskusilang. Anya? Saan kumamatakas ta? Iti saan ka pa yan nag-abroad? Iso ti pampamuspusan tayo no kas nga awan si daan. Sa itaanapan ka laang nagkatulong ijay Saudi. Nagawid ka, maaryak kan? Kat pudnumat, manipod ita. Saan akon nga agsida iti anyaman asidaan amaala ijay taltalon. Ultimo kunak tumag. Anya? Pauuna yun, Ludeng. Siyak matan nga asawam ti maibabain gapo iti kastang aramid mo. Ibagbagak laang tipod no anya. No kunak asaan akon nga agsida. Saanan? Maariya ka kun atalaga. Iya! Anyat lako yung asidaan, nana. Anya aya si daan ti sapsapulam ludeng. Karnay wunaw natang. No natang, adaw tinatang alakok ejay iged. Fresh dagita. Kapal palingkik la itay bigat. Ay nanana, uray kasanok ka fresh dagita. Saan agumatang? Apay, saan ko kadian na ibaga kada kayo? Asaan akon nga agsidsida iti natang, malaksid pa'y kadagiti maalala iti taltalon. Anya, ay nagkaro kamutan ludeng. Ibagbagak lang tipod no nana. Anya ngay nga raw tisid-sida umitan. Pasiglatan a karnay, kas kada frozen, kas kaday. Katwan anana, anya pa'y ngay. Basta siya, maariya ka kun kadagiti maalala iti taltalon kunak manen. Ultimo bugoong jak kayatan. Yak. Dagita inabraw kas kada pakbet akabang bangsit. Ay na, namimpinsan ko alinipat. Ay, salbag ti amin a salbag. Alang nga raw, golpe man tilakok a karnay kas kada fish, ta isulatan ti sidsidam. Ala, ilakwan nak iti may 1 kilo a pork, may 1 kilo a chicken, kan may 1 kilo a bangus. Nayunamutan iti crispy fry, tagluto akman iti fried chicken. Mala, mabiit laang. Alaag, tigat-gatangam. Dahito man 1/2 kilo abunga ti parya, nana. Manugahan ti may 1 kilo. Ah, ay kwa, 120 ti per kilo ti bunga ti parya. Iso 60 daytan. Oh, adto ti bayad ko, nana. Kan 6 pieces pa'y gaham nga itlog. Isuman ti laok ko. Ay, imbag kayo pa'y. Takayat yulat ta ti agsida iti natang. Apay kit din asaan, nana. Katno dagito iti nasustansya. Nang runa da ti bunga ti parya. Nakunak day ta taday jay nga minaludeng. Saan ka no nga agsidsida iti natang? Kan, kadag iti maalala iti taltalon. Anya? Imbaga na dayta? Ay, wan! Imbaga na itay imay gimatang. Pakbag akabang bangset kunana nga raw. Kan, saan ka nun ngagsidsida iti inabraw? Anya? Ay, na yun, aludeng. Ay, sumgar dagiti kalbo no mangagdaray ta nga imbaga na. Anya lakit din? Ay, uray siyak nga ron. Sa anak lang asimgar iti imbagana. Naasarak pa'y kit di Na yun, aludeng. Idi saan pa nag-abroad. Ultimo sa bunganay asaan pa'y unay arimwar. Mapanaalaan nga uray saan pa'y kumaamabalain. Nasubrahan mo't nga nudan, nana. Manipod idi nag-abroad. Anya lakit din. Kabsat ko la siguro ni Luding, idi pa'y laang tinong pakon ti kasya pa nagsasauna. Ha? Agasam man, pakbot akabang bangsit ko na kano kini Nana Bella. Bugong akabang bangsit, anya laki din. Ay, uray no saan mo agkabsat, kat mabalin mo latamad atong paan. Anya? Katuan man,
Awanan ba gidi Napanlangi jay Saudi iti mano at tawan? Nagawid, kariyak na di bugoang. Mariyak di bugoang am kaslamat duling at tuyo ti itsura na. Ha? Kituan mat. Ay, mariyak ka no. Angam, ay suwas, mas nakarariyak matilangan na. Tidanga babae. Ay, sapay la kumangaron at saan amay ibus ti kwarta na. Tapno anda ka na yung tiigatang na iti agkakaimas sa sidaan. Tapno, saan to nakababain ka po iti nailawlaw ang bagbaga na. Oh. Apay anak kamulang kamatlatan di talo ding. Ha? Apay, adda parikot mo. Mabisin. Awan sidang. Anya? Awan si daan ko nam. Ay kat mapankan gumatang iti karne. Inka ije tersena. Nagbayagan ngay. Anya gumatang nga ibagbagam. Kat amumat na ibusan ti kwarta. Awanan ti maigatang iti naimas asidaan. Anya laki ding. Ne, hey, kat anya ter aramidom ngay. No awan ti igatang mo. Ay kat inka mang sapul Ado ti maala ije taltalon. No lakit din nagagat ka ama pa nagsapul. Inka man sa pulan ti butas kan kalugong ko. Inak man laangan mangkita iti sidaan. Mabisin da tao. Awan pa'y naluto asida. Anya lakit din ay ati kastoy abyan. Diyos mio, Marimar! Ha? Bakikang? Kung naglagid din sino di kasla uong ang nakakalugong dito'y igi di galsada nga agal-ala iti kalunay. Ay napo si kamat lagayam luding. Anya? Kung nakmanusan kan nga agsida iti gagasta. Ay na, nagdagaang di panahon. Nga madagagid din dito'y akong di ala iti kalunay. Amom si ka, nadilaw ka unay. Bibiyang mo ngamin aya. Kano kaya mo mati agala akit agala ka? Oh, di ko naman kidian niya, ha? Ha? Naibusan di kwartam. Anya? Idi kagab-gab umidya abroad nga da kwartam. Kung namasaan kan nga agsida iti kagasta. Kung nampay amaariyak ka iti agurong kas kada kuskusilang. Anya nga ita, ha? Alaman? Ay sardangan nakman si kabakla. No awan maibagam, labsan naklatan dito'y salbag ka. Oh, no salbagag. Nasal-salbag ka ba'y? Oh, kung kundit ka mat, asaan nga agsida iti kakasta? Ngamita nga awanan ti masidam. Umay kamat lang nga rodagala. Anya lagit din aya, luding apiling. Ha! Nay, anya ngay day tayong kabil mo iti sakaw. Uray lang tad. Ah? Ay, kwa. Agurong nana. Imbagla akargaak man iti buggoong. Anya, kunak man no saan mo akayat tiyag sida iti kasta. Ninanamot. Kun kunaklaang mat, aday jay. Da kayong mat. Kunak nga ibagbagam mat. Naglastog ka nga agsasaw, idi kagap-gapo medya abroad. Ngam itatawanan kwartam, ano sa malagarot ti kasta si daan. Ala, saanin ang maulit, nana? Ay, no maminsan nga man, saan ka nga agbalin adarasudos? No adda kwartam, aguli magkalatan. Saan mo nga ibagbaga iti tattao, ama ariyak ka iti kasta si daan. Ha? Agbain ka kumamat iti kasta pa nagsasaom, ludeng!
Kasla nalpas mo nga intupra. Ngam, sinublim man na nakinan. Anya? Katuan mat. Ay, apo aya. Siyak pa'y din ti mababain ka po iti kasta nga aramid mo. Gusto ko mamutan, alakay. Naglaing kan tumot ngamin nga agsaw iti patapos. Kunamlano agnanayon nga dakwartam. Ah? Anya nga ita. Dagiti imbagbagam akaariyak mo na sidaan, isumot lang tiyan sam amapan alalaan iti taltalon, tapno at dalamat sida. Anya lakit din. Ala, saanan ang maulit lakay? Promise. Makapasar ti kasta nga aramid mo. Pangaasim tagbal-baliw ka kumamatan. Ay, anya laki, ding. Saan ka nga gibibat iti sao? Tapno saan kanto ang nakababay kadagiti tattao? Ay, anya laki, ding. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki, din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.